Rappreżentanti żgħażagħ mill-Polonja, Malta, l-Ingilterra, il-Latvja u l-Ungerija iltaqgħu f'Witilajn waqt il-proġett Erasmus Plus bit-titlu For a Better Democracy Youth Role in Politics. Dan fih dan l-Assoċjazzjoni Ewropea Dużelaġ li permezz tal-parteċipazzjoni tal-lokalità minn kull stat Ewropew taħdem biex tippromovi l-ispirtu Ewropew u teduka liż-żgħażagħ dwar diversi oqsma. Il-Kunsill Lokali ta' Marsa Scala huwa l-uniku kunsill Malti li jagħti semu fl-organizzazzjoni u għandu wkoll il-Viċi Presidenza flimkien mal-Ingilterra. Rridu nuru l-żgħażagħ li jridu jkunu parti mid-deċiżjonijiet. Ma jistax ikun illum il-persuna għax għandha rol trid bil-fors tagħmel kollox xi, mela ejja ħa nisimgħu lil dawk li huma ta' ftit età inqas minn dawn il-kbar fil-Parlament. Il-Presidenza tal-Assoċjazzjoni tinsab fidejn il-Polonja. Staqsejna lil President tal-Assoċjazzjoni Janusz Cezarej Salamonczyk x'inhu mistenni li joħroġ mid-diskussjonijiet li qed isiru f'Witilajn. We would like to set up kind of Dużelaġ youth committee. So they are right because they don't want adult delegates tell them what to do. So they want to decide themselves, which is right. So Jidher li aktar żgħażagħ qed jinteressaw ruhom fil-qasam politiku u jipparteċipaw f'deċiżjonijiet importanti li għandhom jittieħdu. Staqsejna lil żewġ kelliema dwar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tul is-snin. It's very difficult to compare. I had the project about youth participation in politics 2 years ago here in Malta as well, before the European Parliament election, and we have a lot of young people who are interested. The times are always different and young people are always different. Nixtieq li nara iżjed, mhux jien biss iżda minnu bħali. Però jiena nemmen li min irid jitgħallem isib il-ħin.